Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya. Kublai pi baru kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ka Sarkar Meghalaya kalapin naba kan pentri kam no shen ya ka kindon bagi try kali khai pai ba kin ha ban pin I ya ka kerteng jong unong nya unamba license unamba phone bat ka jaka sa haman na ka kali. Ya ka ni ka rai la shim ha ka jingyelang ka bladon lang mentri ka tunat try kam transport uba snyau bhalang dhar bat mentri ka tunat kam jong okai perthei uba poling do. Kila ong bagani ka sinjam kalong bante lakam ya ki kam thombor bat ban pen klan ya ka jingsngan ki nonglet nongwan ha ka jilla. Kane kalong kalinti ban pen shlur ya ki nonglet bat ban ai jing sngoba lada ka we ka container uwe unonglet marwe ulet thia ha kali ula ban pha kloi ya ki jingtip unongnya sya ka kurim lani ki bahaying ong uba lingdo. Kani ka kendon country kam habaro ki kali ki badan permit na ka transport department kum ki taxi ki kali jngok kai bat ki weipan. Henrykan omtri kam haki kali shimet ki kali sarkar ne ki baladi try de kitnat sarkar pajba. Kajing pinna sarkar kan mi no shen hadin kata on ai ka porshisngi banai shaki try kali ban pindem lada kimla ban pintray kam on khanglut yaki na kajing sha pindon kam kum kali khai pajba. Hagani ka sinjam baningkong on sedang daki kali saw shaka hadin on sabishar ban pendrung langru yaki kali ar shaka lada long kabala. Jingi kedua keba Kongsan Ha dia keba u sebut Menteri Rangba bapik ya ka tenat jong ke transport umasnya halang dahar pulau penyiat ya ka Jingalang ha keba kumbu Menteri jong ke kam jengok pertai ngalai hidan bentalang rengkat mat ki officer naga tenat jongka transport ke jingi keduk mentan kelong ba niwat hilat hilti ban penti kena ya ke jingsingan jong ki nonglek nongwan kamtam hadin jong ke jing nang kiu jong ki brio ki ba ban jengok ya ke shalom bat kiwi de ki chnong jong ke jela jongi ke ba bun nakaru kede aki kenta kiba lapalat ya ka katwe katar puji enmit de hakini kejingalang hadin kejing ya tai ka ba saniba ni la shim ya karai ba menta hapo jong ka shibnai in pentikna ba baro ki nongnya kali kamai kemut ki commercial vehicles ikali ki ba kamai ki kin penpau kin display ya ke information porok ke jingtip sepangki driver kapamat bakin display ha ke kemat jongka kali ha ke seat ke bau shonghi driver ya ke kerteng ya ke license but ya ke contact number jong driver de kani kan ya daru na ke jing pendon kam ya kejuk ke kali banyak daar palat yo tu driver badan dia ka license te kene kan pentikna ya ke jing singan jongki nonglek nawan kalau yang ta Ti lanu pimpin rekan. ngin ai ke ukai publicity ke jing pentip ba ka ba salon sar ke bayar marmar bad adin kata ngin ai por shibnai ya barok ki try kali
bakin pentikna bakin display ya kan ni ka jingtip sepang lagi jogi kali kani kan pentikna ba ki manu ki ba syong kali hakanu ko porru lagi di tambarway lagi di kena ru kemud tidak ada lupa ke jingsingan bagi tip penuh banyak ya ke kali ke license ke number ke license details kita nantu buat kunjuk ke contact number jung driver kan di terkam tengah selong lah kejelang ya berkejelah berok kau apa lah tapi yang komersial lagi babarok nan nalu ki bakit turis buat local taxi kumna ya barok kiba barok kiba deban register buat ke transport department ki sumo ki bus ki kentup bet ya barok ki jat kali komersial kamu dia barok kali kamai like nak kali private like nak kali sarkar kemudian kinu kali ki bayang bat ki pendankam ya ka license ke jongki nak benda ban kamai ja kita ki commercial vehicles mungkin dikelakan dari mandatory kalau mandatory apa nak ni government kalau apa kini tourist vehicles kini bu itu GPS mereka kim track ban bu itu GPS ya kani ngila ke step ke ba ngin chimenta ke senjam ke ngin chimenta kalau ba ngin khot ya kejigalan bat kini ki organizations ki associations ni dang shuyo ya I director ba thamai bilang shuan join menta arteo de ngin apori ba in study ba hai kini kam hari itu ngan sakhat kini jingalang bat ngin pentikna bat kan dan ka compliance hadu no kan jemput trek mo sarkari ya ki kerta mo display hapo ki sit jugi hadu kelak ban ajing ya dah saya upai ba safety security ro kan kum banga batai mentan lada pilek cha kanu ka isnon gi bala ham kiu shkhman pilek cha Singapore pilek cha Dubai pilek cha nu di isnon pinlap hi ba kia kalong compulsory ba kin display ya borok ya information Jepang ketuka kali umumnya juga ID jumu di kani kan pentikna kamtam ya kitu kiba haban mi men hakapang gasutam kiba haban lit marway bakin sosngan baki tip baki kiu hakakali jomno banyak dano ke contact number jum tu driver yang tu kejuk information kisu ICK bahien kisu share te government ki bahir ki lak mentrak ya ka ya ke yang kejuki hadu kan nak kelak boleh mahui kar ba sokar ke pen terkam yang ki pai ba tin terilam ki don dijing persa ni pai ya kan ni ladangi long negatif lupa na lupa sedang tekan kod ka balong negatif ke te hendra ingin sedang la balong positif ka dei ru nak benta ka jing singa anjong ki tu ki driver ru mar makiru kilak ban pan information cepang tu passenger bagi kilak ban pan ni ka ID jong passenger joki kuma uru yo information cepang manya kali ke terkemut ke ni penting kenapa kandon ke minimum possibility jong ke jing le ikam bean bagi criminal activities ke terlak pun bahkan ni jing ora bi kalau kan penduna yang kisah kan penduna kin ki dari usim kabul se kan penduna kita but nalo juga kata ke transport department mendakala develop ya ka app la ka jong ya ke ba kin sepenlong penpendapat dak ini niat sengi kawan ni ki try but ki kuat ban book iki kali ru kelap penpenan kami ini ka app dak through online booking system people kat kuno iki ni arsa kapan kawan ni keren duk mendak sengi